Mama wakwaba waframe Adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo inipa ya ode ensem we betu dwa no wofre no K-Boat. Na K-Boat ni nsem okan na ne se ewiase wo ho inipa de ewugu no ena na wutwa. Enti no esa wo betwa no ena na ebedi wachi. Na se wutwa sa na se ehun sunsuanso no eba emfa nkonkwehye obia ensema K-Boat oken okana akosise okana akosise eye Honorable Kennedy Akompreko Japan asese opre se obabeye flag bearer de ama NPP amayoku no oye niame bia abesen kwa enam so a enti enam so a NPP empenifo etuaba ede etia no na enye se His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ena wa hyeda se ochinchim nensa na waje abato no ede ama Vice President Dr. Bawumia na emom no Honorable neniame bia oye ena eho insunsanso eba no so sesie na K-Boat etre se yebeka ya Honorable Kennedy Akompreko Japan ebeye video bi anase ode ensem bi ebetu dwa na ebusuafo se munrefia muntie ensem Honorable Kennedy Akompreko Japan ebetu dwa kakra muntie ha na president agojo muntie. You are foolish. I'm now president who personal advice it is stop at him. They are foolish. He be president I go chop. He be vice president I go chop. He be my work. A good work that will give me money to eat. Go to hell with your president and your vice president today. Here my human pemsika. And I was the only person Jimmy Amontiana. Mosimi Yanka. Mahabas, wada miane. Oh, Mahabas, wada miane. Wake up. Se wada miane. Ebusuafo meji di se wa otie sa asemi wa kai asema Honorable Kennedy Akompreko Japan ede betu dwa embre bia besenko na K-Boat etre se ne enti Honorable ebe kan sensem ni nyina ne se His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo efre no ekọ ne office eka kire ne se wenya ne hint anase osusu se Honorable Kennedy Akompreko Japan betimi abeye omanpeni anaso betimi elidi NPP amayoku no nti niame bi a oye as leader ebiti se oye ya emba odidi atem okun social media kase bia na oka no onhwe ne kase mu yie because ebeto debi no ebeko etia no na K-Boat etre se His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo efre enye Honorable Kennedy Akompreko Japan ekọ no office pe oka asase mi kire ne wie no na obetena ne platform so eye na etu so ene oka na dwe di atem Honorable etre on don cast up a president bi ede ni business ene ye ne de enti ora K-Boat etre se ye ne wanwa se ende Ghana fu na eka se His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo chinchim eye Honorable nensa eje leadership no ede akwakoma Vice President Dr. Bawumia yes anete na mom His Excellency esan so wakoma pa na odo bia ntino na onimi se eye Honorable Kennedy Akompreko Japan ewo potential a obetimi de abeye president ntino frɛ no etu nefo se emko party ni mu nsem a ode ba out ene niame bi oye social media no leader enye ne niama santi wonye careful ne ho na eye Honorable ede beye sa video no nti se nde ekoditia wa enseso bia ede sombo no ebo His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na Vice President Dr. Bawumia na busuanfo yenti ese ne ensem no esi ekwa na yenti ensem a K-Boat ede etodwa Nana Addo esenso ye pani papa na odwin Kennedy ho na onye ipambone fo nti no ana o hye esoma mpani fo ma ye frɛ wo ba wo candidate no tie se medishie me ba makola makoa osomme osompa wasom minti ahini ne beto ha akwanya da oso betimi apribi ade mabasi manyane na bebe ya rough instant mano mu invite fellas no no be obetima tag na oi se makola makoa
Osompa wo de asome emmoa wo de bo am campaign odo a wo da na de kire me tin me se kunya me to a wo betuma prebi enti mo candidate no Kennedy no na na go head to be full friend ne ko tenase ka kire ne say anamon bi a wo tutu abrabo bi a wo bo enini su bi a wo da na di no se wa hwe ya ebetimi hawo enti ye besere wo say eni bi kwa so betimi a jai se emantokwa se temdidie se nimguasie se de na wo ye no ebetimi a jai we are begging you na se akonya na ebeto ho no nyame boa bia wo betimi a ye den akwa ye den akodi na bi tie na bas se woni ma be ka kire wo ne bia na wonim bia na wonte after na your friend tena asike kire say eno ma e konim ti so anya careful say ni no e wa no ba wonte o candidate no tie me no bas eba mesha ayua e hope na o candidate no e ba wonte no problem. A one candidate, no, a babontin. Abusiamo of YouTube no so much share why Mr. Moa. And now candidate babontin, and over the national television exposed Nanado. Abas, so what da Miani? What da Miani? I am begging you. You are going wrong. Baby, I will never find Upa se mo dia kira na do kon kwa e wo bra wanya boni bia aden tiene na na mai o frere tena se akonya na e beto fie no wo ho kwan se wo betime gina sa akonya ni bi e ho da kwan se wo betime nya ni mi ye okonya no ho e bi akonya ni mpo e beto a do shamo hye o YouTube no so ma we Facebook wo wo YouTube no so SKB TV na wo betime kwa kwa na mo follow na mo like akonya ni ko to fo mo a ubetimi ayelen abeba gina bintin Kennedy twitwu mu free sa abrabo bia akwansa hene abedru fie obi a ono nsabo pa wo fie akunya beto fie ye mfa ma woni da muntie no bas I know so many more than me about chieftaincy. Listen to me. Obi o ye trasem e wo fie there is no way say when we dey akunya beto in sit down Mabas inti enim se wo titrasem wo be masem wo pensasem esu ni ban wo wo bu se fra se e gadaw e pa wo chew e change wo fi sa de enim se de be ya akunya beto a wo betime nyam kwan na watime wi ni eno ntina nanado e ye banyansafo na wonye pani boni na se wonye pani kwasia na onye pesani nkumnya ntino utimi tu ana mo se ye mfre papa yi na machine su ne ban a wobetimi abaye kandini daachi oh god okoya ono mpotena asibi no ano sabeta radio station a TV station insulting them. Mabas